abusia for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede ena ebre asosem sonfo muni aba ekwesikapa ene so mede ebebe so mo sede daneda yeye no na ene deyi eye yankasa ye nuaba eye Afia Schwarzenegger wasan aba eye abonti ebim na we die wode eye adwumayekuo bi ena akwakopiemu ewo quarter wo demande eye sika puproduo bi ede free womo ehonum because of damages womo adamage won wankasa ni nipadua ede amanom na say enansem no te Afia Schwarzenegger is demanding $100,000 from Pinamang Cosmetics for causing damage to her already damaged skin. We ene someone wodi to eja atrese Pinamang Cosmetics mobeka ya nansen bi ebebeto abonten efa yeniaba ekrapimpolo ni videos bi ebebeto abonten anaga na for kan ho asem enumu ema chese abaye yi ekeka ensem a Afia Schwarzenegger di be mu Pinamang di be mu ema enumu krampolo video bi eliki ya na chese Pinamang Cosmetics wo chire mu ana chese Afia Schwarzenegger ebebeka krapimpolo ho asem krapimpolo so kan no ho asem ma video ne audio ne ba na chese Afia esusem a portion of the story ne pe na abaya no etwa ediba ntina ne bu ayeden efu numu ma chese Pinamang kwa ne betu dwase na mama brown medical ene nkofo bi pe ambassadorial deal edi efri no hono na se de munim na Afia Schwarzenegger obi na chese wono so wo kan Pinamang Cosmetics wo du wo ho adanse a wo chemu na chese wo use womo a product na ena dayi Afia edi to eja wo chire mu atese na batwe ni kotodwe ne joint bi wo ho no mu atese akwa ye tuntun ni nyina Pinamang Cosmetics ni product a wo use ye na cause such damages wo ne skin no na enya de se wo beka na no atum ama enkofo use fake product bi tisa entisem wontimi entua $100,000 emfa ema na ebiemu so one sambe render apology there ene na court no pande wodi ne beko na a portion of the letter say na ede ebetu dwa or say as you are aware our client upon using your product started experiencing certain damaging effects on her skin, especially to her elbow and ankles. After our client reported the outcome to you, you met her up in London and gave her another range of product to use. Ostensibly to repair the damage. The damage, however, persisted after the use of the product. Our instructions go to the effect that about 7 September 2020, you informed our client that due to the complaints on the condition of her ankles, a condition caused by your product, she cannot continue to be a brand ambassador for your product because it paints a negative picture on your product. We therefore hold the instruction of your client to demand from you, which is hereby do, that you pay our client the sum of $100,000 as compensation for the damage caused to our client, person and her brand by your product and also the use of your product. Additionally, our client requires an unqualified public apology for your product, which should be circulated on all social media platforms and be given the same prominence as the voice note of our clients. Circle we a portion of a letter now what they ekokoma Pinamang Cosmetics no what they etu dwe no bi na making kind de amamoni to say they will be hunu wo screen no eso no sam na etie a portion of it such as enunu ehu enya asika no ebe mu ne unqualified apology no ebe mu no na making kind de mam na just ene dey nua ba Afia Schwarzenegger the Pinamang Cosmetics call court at just what the letter about betu wo mani mu sem said they
mo etimi ema ye ne voice audio ebebeto abontena Ghana phobia obi eka ho asem say Afia Schwarzenegger de wonye woye nipa bone otimi kokoka ye kwapem polo ho asem che Pinamang ne ho nkro ne ba no sa ena ye apology na wo berenda ede amanu wonye no social media eso na enko viral say the man ne audio ne ko viral no na obia ehun say ye Pinamang ena epa ye achom na ebiemu enso so no say watimi ama ne honam etimi adane ne honam etimi aye ye nsawan ye kan say kro ne ye krodo so agugu ne honam ne ho nkro ne ba no na ebiemu nso so na batwe ne kotodwe ne ntin wa papo eho no beebi no chese eho aye tuntum a enu nti no womo edibetu nanimu say wontimi enye brand ambassador emfama product no that damages na womo akose ewo ni nipadua eho no ene eno soso no womo enhwe na womo entua no $100,000 na enum no chire na chese apology no assign ababeto edwa na abusuafo dane wo hwe ye nuaba Afia Schwarzenegger ne nuaba bi wo honoma ebi wo honoma esefata ebi num wo honom so atimo se over the bar kra chese wo dwen ho a wonte ase unim se product a wo use so at least ubedi can use product na ansana anase se ye fa wo brand ambassador cramp na who use product na wo sha enye no enye jaya na wo se wujai but yes still all because of the yesika wunya edi film no oye na afei na chese wo audio ababo nte wa kwa ka bibia na nkomodidie mu ebia wa ka bibia na nka wo de wo dwen se nkenya ne bone kwan so na yetimi atwa a portion edi aba na ya kase enu nti eye wa batwa ye tuntum wo kotodwe ne wo nantin papo ne baby aye tuntum nu nti no ye ntimi fa wonye brand ambassador biema no de utimi aba abonte na ebra na wo disika no na wo disika no nyafunyo ene de wa hunu se sika na wo die no esunsunsanso ebeba ebio ye fa wo BBC se brand ambassador over product bia ya na mo fro se ye hu de ya na mo dwen ade no unim se de ni sunsanso esi won kan at least den ya wo be use no for a month ansa na wahunu na wo changes wo mai na why dey so we den wo be jaya na se wunjai na why you so ade na we dimu achimu ede wie na enani ngwase eba eno de wonya wa den se wo beje medi we eni mane ne nam enti wadi na wanya hunsunsan so say siwa usim no den ya na wo pede afrim na ebinu mo say ye nuaba no odi se wo si wo mo because wo magunanimu ase unqualified apology ne de eno de no kwan so no ne se won fa memeto abonten say de otimi gu wanimu ase dru wiase afa na nyina num ne de no kwan so a eno no say eno so wo ba abonten ebebe paacho ema wo bia ye den eti ebie ba sika na wo gie no sika na wo je no na ye like Ghana for yen sheda enti ye ho ase ewo ehun na so una wonim damages a akose ewo ho anu nti no wo demand se sika no na ebinum esusu a ye nuaba no Afia Schwarzenegger dane da ba bi obewure bia no aya no wo pe enoma bi ena afri wonum wonya bebe fa wa yonko am enoma wo be hwa osusu se wo benya ede afri wo no afi wo hwe na wonya sa enoma na wo hwe na afi sa sika na se de corona wo pe no ne nsa entimi nka eho na afi na se wo wase ase wo ye noma bi se de be ya afi de be drum rebi no na se wo de wo court akwadisika pupo edefo wa ya abaya no strategy say one mount on board or the AD enkrofo ebone or the disika edefri enkrofo because they say no wa hu ne say defamation ne ho nkro ne bana no sika ewom ye de wo court say why ye da wa cause damages and certain things on a person no no wo hu ne sika ewom enti wa level say anasa wa channel say na adwen ede akwakosi wonu na se nipa da seni wo ye wa adwen say wo po yonko fombo wo pa yonko ahwe asem wo mpa yonko empuntu akan hu sem ye wo hwehwa ma yonko no eno abiemu so na ebeba wankasa wo so na ebiemu celebrities ye mamu deal anasa
mo brush koko pedil ewie na se deal na e backfire se de mo hwehwe no mo nsa enka abusua eye won kwa na wokoye enti that moment no se bibi na ekoso mo nkwa mo ntena se na mo nye den mo ntena ho na mo settle mu issue social media no enye obi na epem bibi aye den etie ewo eye ewo no because that time na wo ji sika pupu duro na wo di ni nyafunyafo wo de chele wo di yese wonya nku e de esra no wonya product e di EU so no na wo meme kan chiro obi ase sika we na wonya wo na wo meme kan chiro obi ase ya product we ni e de frafra ye e de mam buy ensesan ye ba ye de endo opuso obi a enti bi se ni se e na anko ye na e de na ba ni de na wanfa e de no mu enhira no enso ama eye afoforo e braso social media wonya eye busuapanyi na bibia na mo de ababa beto no we ya lete ya wo de koma Pinamang yi eno ane sanka de akwa dum no ehunya so de baba to social media ma ye hunu se oji sika pupu do we e de efro na se adwen ebi eteche ada ne da ye de eye nuoma se de bebo ni perform ba busuafo e braso se e wo se ye jai eye sa eye dwumade na ye nyan se ye twitwa ye yonko nso so enenti e wo eye abusua ene ebium so adwuma aya ye wom abusuafo we ene dey ensema ye Afia Schwarzenegger e de aba to edwa ache se wo twema Pinamang Cosmetics there wa jisika pupu dro e de afi no e na ebiom so ohia eye unqualified apology so wo mutimi gu nanimu ate kokodru sa mpempenso no wono so so ohia se wo mo so ne apology no ebedru sa eye mpempenso no po na atra e de ama mama wiasa fa na nyina hu se wono eye ensema na ekoso no na enye sa e na ete wo hwe ye nua bayi eye ni sesei ne warrant na se na eye wo de aba beto abontia eye ne kwan so a eno no ana se abaya no bibitai eye dwumadi a wo no echie na eye ne kwanso afọ wadwenche brenya ne kwanso so a nso betimi de wadwenche no ato edwa e too much GH your comment section if you like your videos na share all the social media platforms so midin e de ekwese kapa that's ne ye besa na share too much GH me did akose Japan e prepare mbese me TV me hwe too much GH omo de mufu a hey omo sports and as entertainment hey omo de mufu mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.